U Titelu, u središtu Šajkaške, 1875. godine rodila se devojčica koja će snagom duha i intelekta savladati mnoge prepreke koje će život postaviti pred nju. U svetu u kom ženama nije bilo dozvoljeno ni da sanjaju o naučnoj karijeri, Mileva je odlučila da ne prihvati tu zabranu. 1896. godine upisala je Univerzitet u Cirihu, jednu od najprestižnijih visokoškolskih ustanova u Evropi. Bila je jedina žena u svojoj generaciji, ali je radom i znanjem stajala rame uz rame sa svima. Mileva je rušila barijere koje većina njenih savremenika nije ni videla, niti razumela. U Cirihu je upoznala mladog studenta Alberta Einsteina. Njihov odnos je bio više od ljubavi. Bio je susret dva velika uma, dva sveta, dva pogleda na čovečanstvo i univerzum. Danas, kada govorimo o ravnopravnosti, obrazovanju, o ženama u nauci, mi govorimo jezikom Milevinog života. Zato je priča o Milevi Marić priča o hrabrosti koja pobeđuje društvene barijere, o znanju koje ruši zidove, o hrabrom graničarskom nasleđu koje prevazilazi vreme i prostor. Pričamo o ženi koja je sa Titelskog brega dotakla zvezde i ušla u svetsku istoriju. U ime grada Novog Sada zahvaljujem vam što čuvamo uspomenu na Milevu Marić, našu sugrađanku i heroinu.